trenutku? Pa ja sam poznata po tome da sam uvijek najglasnija i da uvijek navijam za svakoga, bilo to neko iz svog kluba ili druga, ali evo reprezentacije i ja uvijek predvodim to i ja sam najglasnija, ne znam, ne mogu, tako me ponese i onda... Šta im u tom trenutku govori? Šta je ono što im ti možeš pomoći? A pa ne znam, ako nešto vidim neku grešku ili ako vidim da mogu, onda ih podupirem, ohrabrim. Pa samo da se berete, da viđete, njima je to dosta, to vam je motiv da vidite da neko stoji za vas i da navija za vas, to vam je dosta. A kakav je osjećaj kad si ti dolje i čuješ onda svu tu potporu i sve? Pa ja iskreno i ne čujem baš nešto, ja čujem samo ljudi okolo, čujem jedino trenera što mi točno govore, a druge čujem samo kako se deru i viću, ali ne čujem točno šta. Aha. A kako je onda u tom trenutku suparnici ili suparniku? Jer onda oni osjete to kao neki pritisak na sebe ili im je još ti adrenalin udar? Pa ne znam, ja ako osobno čujem kad se borim protiv nekoga, pa čujem neko da navija za njim, onda namjerno još jače samo da ne bi taj, da i njima prkosim ga. Da. A u nedjelju nas očekuje opet nekoliko naših boraca, je li tako? Aha, moja sestra, Zlatko, Ivana i to će biti užasno za mene jer sem što je sestra, a sa Zlatkom sam super prija i sa Ivanom isto i s drugom Ivanom, tako da će to biti još gore nego danas. Ostaću bez glasa, već vidim. A jel ti dođe da ti uletiš i kaj? Puno puta, pogotovo u borbama sa sestrom, kad se ona diže i kad ne može, onda bi ja tu skočila umjesto nje i sve riješila. Super, hvala.